murabona nk'ijya moto yiwange na Fabrice ora ndashaka gukora nka garage kubeka ibitabo abandi uruganda rwo gukora mizo moto deja leta nayo yishimiye ko natwe bagenda n'umuga ko twotera imbere ntacyo ndasaba ngo bakinye mukuru ngo nyirana ubumuga jewe murebye gusabiriza s'umwuga kuko urasaba hari ushobora kugenda gusaba uno munsi akagwarekeje akakwima none ejo akwimye urabyogenda gute murebye kubera yuko hari cyari ikibazo cy'uko abagendana ubumuga urumva bize cyangwa bafise ubwo bumenyi muri quartier yezi wacu nabo tubona nk'umugambi nokora kugira ngo nabo mubagire makamaro bo bagiye nifuza ko nokora nk'ikigo une institution yo kubigisha umwuga kuko umwuga azavuga ati umwuga urakiza droits yiwange nashobora kuba nzizi ariko hariho abandi badashoboye kuzimenya kubera yuko ntibabisobanukiwe ntibabizi kuko nyine ko zinabaho nibyo. Shalom ndabaramukije bakunze ibiganiro bica kuri Musi Champion TV. Uyu munsi twabazane vyiza cyane kandi ndaze muraza kubikunda. Ni special nababwiye. Hariho uno munsi umuntu agenana ubumuga ashoboye kuba yimva ikintu gikomeye cyane. Ni muri gwa rukurikirane rw'ibiganiro byacu natwe turashoboye. Pacifique ngenda kumana ni kuri microphone, Bobo behind camera ndamubona hari nkurikirana kugira ngo ndabashikane kuri uwo muntu. Uyu munsi n'umunyenga tuvuganye yuko antora ngaha kandi antora mu moto yagerageje kwiyumvira arakora ngwino tujane nawe nkurikirane maze turabe reka ndamurindire ngaha nyene. Uyu munsi n'umunyenga nababwiye nguyu ndabira igitangaza ndabira uyu muntu agenda n'umuga ashoboye gukora kana. Allo salam. Bobo twende. Nigitangaza bakunze ibiganiro bica kuri Musi Champion TV. Ngumugabo atariso umuvugizi ngo wa mugabo aje ampetse muri ya ni moto ne sinzi jana no kuvuga sinzi kari kinga sinzi kari modoka ariko reka banze atwidondore. Boje w'amazina na yanje banyita Manirafasha Jean nkabamba mu Cibitoke centre ra ku mutumba wa Cibitoke zone ne Cibitoke commune Rugombo intara ya Cibitoke. John igihe wa mpeka bujyana hari ikintu nibadije timbe uyu mugabo kantwaye ubwo bafise permis de conduire cyangwa se iyi modoka yoba ifise assurance bimeze gute? Oya ntabwo ndaronka nka permis de conduire cyangwa assurance. Murebye iyi nubwo bibona gutyo ura mu rwego rw'imoto ariko yavuye mu ikinga. Hariho mikinga rya T-Sec urobaniza y'amapine 3 urabona utwo dupine twari uko iryo kinga ryari rifise udupine tujya ku ruhande ariho araba abagenda n'ubumuga bari Bujumbura bamwe badufise urumva mu bose dukinga urubona bashije kuza rero urubanda ihindura iryo kinga uranda ihinduramo
ingendeshwa yanjye iri mu bwoko bwa moto. Neza cyane. Mbo urabintanze John, nivyo nagenda kubaze. Mbo kuba ariko barabiraba canke se baso kugira amatsiko yo kumenya ingende iri moto yawe yabayeho. Urashaka kutubwira idonido bimeze gute, iciyumviro caje gute, byatangwe ryari? Aha. Mu bisanzwe urajewe ruba naricara nkiyumvira ati se ko ngendesha urumvira ikinga cy'amapine 3 ariko nkaba ndimo ndasaza njya mu zabukuru none kandi nkabonera ikinga cy'amapine 3 urabisaba inguvu kuritwara. Ikinga nto guciriyemo ikinga cy'amapine 3 ryari ryahe? No kwabo bwa mbere Uranefsiri ikinga cy'amapine 3 urarisanzwe tuzi urajyakera banyonga très bien. Mbo nubundi ngenda kurondera irindi kinga rya tricycle ariko urajyoje rifite amapine asa kuba manini. Ariyo ajya mbona. Yego. Niyumvire ko ntunoshiramo bimotel. Nanje nkaruhuka urakugenda nyongesha amaboko dore ko byantwara inguvu nyinshi. Nkabona ko ni mbuko ntera ngenda mu busaza mu zabukuru uzosanga biri kunanira kuritwara. Niko rero ngiza igihe mbonye mu buryo uramita ngenda kugura imoto yakoze. Iyo moto yakoze runafashe bimoteri yayo ndayishira muri rya kinga. Niko rero murabona n'amapine amwe namwe nayi moto izene tuzi zisanzwe urazigena mwibarabara n'utundi dupine tu ku ruhande nakuye muri iryo kinga kugira tumfashe stabilité. Urabona ko ntago mfite amaguru akomeye urakujya shura guhagarara mbe nava kuva ko kugira ngo cyangwa se kurira. Bisaba rero ko nogira mu dupine two ku ruhande uratujua role ya stabilité kugira ntihenuke mu gihe ugomba kurira. Mu gihe bigomba kurira cyangwa se kururuka. Urakururuka urasimbe ntibe yangwisha hasi yo moto ngindudure. Urumva ko ari ibintu by'ukuri bikomeye cyane yiyumviriye ikintu cyo ku rwego rwo hejuru. John, none ibyo bintu by'ukuri ni wenyine wavyikorera n'intoke zawe canke byagenze gute? Kuko murabona physicoma n'intoki zanje urabyogorana. Ariko nararondeye abafunde basudere n'abakora amamoto. Ibyinshi rero kuko nararondera nababwira ati je nshaka ko imoto yanje urambimera gutya. Ku buryo noyitwara ntaboneke mu kibazo. Murabona nka levier de vitesse. Reka tugerageje ndabere kukuntu aho kuri levier de vitesse niho harimo ubuhinga bukomeye. Bitewe n'ubumuga mfise byari kugorana ko tworokera bya levier de vitesse ahiri ku moto. Byasabye rero ko jewe bitewe n'ubumuga mfise ko no njiramo ama vitesse nkoresheje mu kuboko. Kandi uko kuboko kutashika ahajya hepfo ahajya hasi ku moto dusanzwe. Niyo mpamvu rero twasetse dukora mu buhinga guko levier de vitesse tuzi uko mbiri aha hepfo iruhande y'imoteur. Twafashije dufata inuze ni fait la béton. Yes. Turasudira ko kuri levier de vitesse yiduza ikatisha no musi y'intebe tuyijyana hari kuko murabona ko ntuze embrayage urane ko iri mu bamfu. Rero turabatireka dushire
ni no levier de vitesse iburyo kuko ndashobora kwinjizamo magi amantuze vitesse nafasha embrayage okay nuko ba iyo vitesse urumva iyo vitesse iri mu kujyo bisaba ko urumva fatisha embrayage mu kubafu urakashishamo ukujyo mu kujyo ura vitesse ni aho rero twagize ubuhinga cyane yo kwiyumvira ukuntu urumva twitwara ahandi aha naho iyi burya nubwo mubona abenshi bashobora kuyita ngo ni frame ariko sibyo kuko iyiva inyuma ku moto inyuma urwa ni fire y'inyuma urazi ziko abandi ko bayikubitisha bayifatisha mu kuguru ni fire y'inyuma ariko jewe suko bimeze nabyo byagenze gute kwereke nabyo kugira uruma bibashe murabona ko fire tuzikameme kwiva hajya mu ipine y'inyuma twafashe rero kabure ndende uratuyizana uratuyinstallera ngaha ukuboko mbijya fire yame twayikuyeho noneho nukuba fire y'inyuma ngiye bundi ndayifatisha kuboko kwikujyo urumva kuboko kwikujyo urakuri kumwe na urubana accélérateur plutôt na accélérateur urumva mfashe ndashobora gufata ndashobora gushamo umuriro nukuga amemuta urana fire ndi gufata agafiro gake y'inyuma ndi gufata agafire gake John ntabwo waba wariyumviriye gusangiza ubu buhinga bwawe ko turabona ko ari ubuhinga bwo kugego rwo hejuru ukimvira ati ubu buhinga ndakeneye ko no busangiza n'abandi uri kumwe ndetse nabo bafundi wafashanje ukabereka ati mwoza twokora uku ntabwo wiyumviye iciyumviro cyuko ushaka kuvuga ati ngira nkore garage kujyo nzaderekera abantu ko bobikora mbo cyo cyumviro hari abo twaganiriye bagenzi banje bagendana ubumuga mbo nukuba nabo duhura mu nzira barafise babona ko kamemu ari byiza urakuba bagira izi moto ariko rero ibi birazimbye urabitwara uburyo bwinshi urabitwara uburyo bwinshi kuko dajewe urubana ahantu gura n'insitaye yene ku mafaranga mbo ndabati urumva urabicyambere nambere urana kwideplace yego mu gihe naba mfise déplacement uranashobora gushika aho nshaka rero niko murane kwiyumvira mbiyo ngendeshwa ariko kubera uburyo bitwara ntago no uburyo bwo kuronka mbiyindi urago gufabrika amamoto menshi nkaya ya urumva byatwara uburyo bwinshi cyane kubera rero uburyo ari bukeya urumva mikora ari bimake urumva nahisemo kubanza gukora rwanje go kwiyunguruza no kuba ndiyunguruza après ni nabona uburyo ndashobora no kuzokorana n'izindi zo kuza ndagurisha kuri bene wacu nabo bakeneye ikintu urumva cyo kwideplace kuko ni benshi urumva afise uburyo ariko urumva kubona icyoza kiba deplace kibavana andrwa runaka akabajya mu yindi urabikagorana bisaba rero ko urumva mbonye uburyo urumva iyo garage kabisa nayikora danjewe urumva nkafasha mu bagenzi banje bafite ubumuga badashoboye yene kwideplace kugira nabo babone imigendeshwa nkuko najewe nayibonye. John uravuze yuko uburyo bushaka kuba bwakubanye bukeya ahandi ho iciyumviro cyo gusangiza ubu buhinga nabandi wari waciyumvira nka hamwe hogira umuntu runaka ashaka kwiyumvira ati ubuhinga John ifoko tubushira hamwe dushira ingufu hamwe kugira ngo dushobore kubusangiza nabandi uho byakira gute? Ego jewe no byakira neza kuko burya kuba muri gukorana n'abandi urani byiza
kuko uramushika ku bintu byinshi, kuko umuntu umwe urabaza bavanga umuti umwe ngo ntiwigira inama, urawigira inama yo gusara. Twebwe urumva mbonye mu bamfata mu mugongo uratugakora mizimoto urabaza kaba nyinshi, urabyanjohera kuko ni développement pour les personnes handicapées. Yego. John, nijya batari banga mu buzima bwa misi yose musanzwe mukora iki? Jewe mu buzima bwa misi yose nsanzwe mfise nuko nsanzwe ni propriétaire wa Secrétariat public iri mini de vente de matériel bureautique. Nkanagira na vente des unités, les micaches, les eco-cash. Nivyo mu busanzwe nkora mu buzima bwanje. Ibyo bintu vyikorana wenyene? Nuko jewe ntabwo nikorana nje nyine, kuko ibyo urumva byose sinobikora ndi umwe ngo bikunde. Urumva narondeye, urumva abakozi bamfasha nkabahemba, urumva à la fin du mois. Nta kriteri ufise ukoresha mu kwangaje kugira ngo natwe tuzoze gusaba akazi? Ahanini uramuvyerekeye na Secrétariat public. Jewe nukuga umukozi aza kunkora mbi wanje, ubwa mbere na mbere agomba kuba afise omwe niveau ya secondaire, niveau humanité. Muravyumva mwese? Niveau humanité numva akaba yarahejeje humanité. Bobo ndagiye gusaba akazi jewe. Nuko rero kuko akandi urashobora kuheza humanité ariko utazi bya Secrétariat public. Hakaba hariho na akabazi ni bya Secrétariat public informatique. Nuko informatique ayizi araza gukora muri Secrétariat public, tugakorana. Hari ibyo kuko urazi ko muri kwishuri uramwiga mwitarukira, urumva ntabyo mwiga neza. Hari ibyo abatabazi ndagerageza kubimwereka kugira urakujya akazi kagende neza cyane. John, urashaka kutwemera tukaraba aho hantu usanzwe murangurira imirimo kugira ngo nsubire numve n'umunyenga kuri ya moto ya wanzanako? Nta kibazo, ariko nta kibazo kasana yana nkakwereka aho nkorera, uramukaraba ibyo nkora, murashobora kumva ndi kubivuga mu majambo. Ariko uramukibwira ati uyu muntu ibyo ari kubaho ko nibyo, reka ndabashikane kuri tere aho nirirwa, uramurabe ibyo nkora ndi byari byo, murebe nimba ari byo uko namukona babwiye ko ariko mwabisanze. Ubu mukuyatsa urambwira umuntu akantera kike, nkabona ko kuyatsa. Bobo ndagiye.
mukunda guhara nkazo donc intambamye ego nk'intambamye tubona nuko usanga abakiriya tubabonye bakaza bakatubaza nk'ibyo tudafise mugasanga bisa ko byose iyo tubibuze uba nazo izo n'intambamye ura mu kazi kiwacu kuko urumva nka secretariat bisaba ibintu byinshi abaza bashaka gupfunyikisha ibitabo hari ibyo bita rorire abaza bijyanye na connection ya internet bashaka kwandikisha bate barungika makete hanze urumva nk'iyo connection ntayo yo dufise urumva ni byinshi ura mu kazi ntago habura intambamye. John uri kuraraba aha mu kibano aho uherereye abantu bagendana ubumuga ubona bafashwe gute babakira gute? Urumva abantu burya ntibaratahura ko abantu bagendana ubumuga urumva ari abantu nk'abandi kuko ari abababona bakabafata urabashaka kubafata nk'aho wajyaho nta kintu urumva bashoboye. Urumva rero mu kibano iyo babonye ugendana ubumuga mukaba uramukora umurimo mukaba ufise imirimo mukora urumva utabasaba birabatangaza kuko babenshi bamenyereye ko umuntu agendana ubumuga ari ugenda asegereza nyine mu nzira mwibarabara ariko ukame urebye muri en general ntibaratahura ko umuntu agendana ubumuga ari nk'umuntu nk'abandi. Iyi secretariat ni ya John kandi yatangiye kuyikora igihe kinini cyane ko twabonye John agendana ubumuga mukorana gute muyakira gute? Nkuko bimeze ubumuga bwa mbere ni mu mutwe, iyo umugaye mu mutwe burya ibintu byose birapfa. Icyo waba icyo cyose burya ikintu cya mbere ahantu umuntu abarwara ni mu mutwe. Ambo uko dukorana nawe turakorana neza nta kibazo kandi ikindi kigira gatatu arakora nkuko bikwiye kandi tugashiramwe intege tukegeranya ibyumviro kugira turabe ingene ibintu byagenda imbere. Ego muri Kazoza nafise imigambi myinshi andi migambi misaba mu buryo bunini. Murabona nk'ijya moto yiwange na Fabrice ora ndashaka gukora nka garage kubeka ibitaba n'uruganda rwo gukora mizo moto kugira abagendera ubumuga bamwe na bamwe bafite ubumuga nk'ubwanjye nabo bashobore kubona bashobora kubona déplacement. Yego murabona ngaha sanzwe ndangurira imirimo urabona ino secretariat nubwo ari secretariat ko muri Kazoza nifuza ko nogira imprimerie